nuko ni igitangaza gikomeye. Ntabwo yari afite kuza inaha, yampamagaye muri uko kwezi ukugutangira, yamambwira ngo ko ndaza muri kino cyumba, ko ndaza kandi nuko bimeze. Ntabwo ati nari mfite invitation kuja mu Rwanda mu giterane, none reka nikasa mbahamagara nyihagarike atoye ati na tugenda aho ngaho naho ngaho ibintu bizorangira kumuri musobanura ati naho ngaho tushiro mbi ati n'icy'abanyamasengesho bavuye mu bigo bitandukanye ati aho naho ibintu biri naho programme naho ngaho dukomere data amashi tumushimire n'ukuri sinarinzi ibintu byose avuze ntabyo narinzi. Kandi n'ubu kuva tumenyanye nta kintu na kimwe twari twavugana gikomeye, aza kumakambaza amakuru gusa wavuye ni kucaza amazi mbere mutaraja muri Kongo mwari mwaravuye, ariko agashaka ngo umenye umunsi umwe sinzi ukuntu narimo, sinzi ukuntu navuze, ndavuga ngo ubwoko bw'Imana ubwoko bwa Israel arambya aho niho nzashaka y'imyaka 6 tumaranye, ntabwo nzashaka kumenya kuko narabarebye uko mwicara no musengero kuko yigiye amashuri ya Bibiliya muri Israel. Arambya ati ukuntu muzamwicara no mwikanisa muri Abayuda naho ngaho kana yiwe yaza bishaka iwe taza bishana mu mubiri Bibiliya mu mukiyo ngiye abana bigiye kwa moto iwe zama bishana mu Imana gusa mu rubwoko bw'Imana, mu rubwoko bw'Imana, mu rubwoko bw'Imana. Abantu bazahura n'utubazo bene utungutu uzusanga bafitanye isano n'Imana. Haba unubona umuntu afite intambara n'ijwi umenye ko ari ubwoko bw'Imana, ubwoko bw'Imana. Umuntu twagiye ituru ngo nibwo yamenye ko turi abana ba Abrahamu, nibyo ngo niho yabimenye ngo nagaza bimuhisha. Si Bibiliya siko izi kuma kuvuga abantu bose bizera kizi bavuga ngo nabana ba Abrahamu, abizeye Yesu Kristo ngo manu bose kizi ngo nabana atoya ati kuja nzambire bakabona neza habeni bicu Abayuda rero ubu yari afite akazi gakomeye, jewe nkamubwira ati ja iyo mu kazi tubona ifaranga ino nizo tubuze, akambwira ngo iby'akazi kuva tumenyanye yahise agahagarika nta kazi afite habe niyo agiye kuzana adasengera itike, kandi ayo makuru mbabwiye n'ay'ukuri ko baramusobanura mu ruzungu, adasengera itike ng'Imana imuha itike ngo aze tubonane kuyisengera bakamubwira ko afaranga agira kandi yagazahembwa $100,000 ngo ari mu gitaramo, yaje mu gitaramo kugira ngo kuma dutunganyirize ikirere cyo kuzamuka kuri Zion ku musozi w'amasezerano. Haleluya! Rero ibyo ni ibintu bikomeye cyane byo mu buryo bwo mu mwuka, ni ibintu bikomeye byo mu buryo bwo mu mwuka bitaza kuzumvwa abanyamubiri ntibaza kumva ibintu byo mu mwuka. Uyu mugabo akunda Kongo, akunda Kongo, azayisengera kugira ngo izatungane. Turuzi umuntu utagira ishari ntazagera kure, kandi nzabona ikibazo kimwe gusa Kongo ifite kigira ishari, ariko umuntu wese ugira akantu k'ishari ndashaka kujya apana ishaka ishari ishari nibyo ushaka kuvuga, kuko ari ishari ribi n'ishari ryiza. Kubona ngo uwanyu yagize gutya naje reka kubikora hakonti tukagira, kandi nicyo kibazo cyatugoye. Ukwanga iyo uri mu irushanwa n'abandi ukora ibintu byiza,
nico muvyumva mu mwuka nico yaje gukora kwa ngo dusengane natwe Kongo dutere imbere tugira imihanda myiza tugira umutekano peace izivani Goma igende ishike Bukavu nijoro ive Bukavu ishike Uvira nijoro indive Uvira ishike Karemi nijoro ari Karemi burire bashike Lubumbashi nijoro ari Lubumbashi burire bise bagende ibisi zivani shikisanga nijoro twamatugana nijoro dusinzire twacomeza amatelefone ko izanurira hamwe bise Kampala Mbarara ngiye Nairobi ijoro ryose natekereza Kongo kandi ngira ibitotsi bikama bishira abantu n'ifaranga baturusha abantu n'ugusenga baturusha abantu n'amabuye baturusha abantu niki baturusha niki kakibura sangate tugirisha abantu bose uzobona bamwagera kure bose n'abanyeshari muzo akanda kukumva ko nanje koriki kigende neza kandi shari yo kwiteza imbere hatagira umbuto. Haleluya! Icyo ari gusengera kuri ngo natwe twikubita agashi. Imana tuzamure ku musozi wa Zayoni, umusozi w'isezerano. Hano hantu hari amasezerano akomeye. Nubone ikintu gifite ibibazo gutyo kwamenya ko kirimo isezerano rikomeye. Imana izabikemura. Ibi ni ibintu top kandi byanarangiye. Kuko Imana kiravuga ngo birakemutse byarangiye. Amen. Imana itanga amahoro. Amen. Iraje bigenza neza niko wamurevye yavuze. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Reka sigire pastor yababire umwanya dusome igitabo cy'Abaroma ibice 12 umurongo wa mbere dusoza. Biblia yavuze ngo nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ibe ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana ariko kwikorera kwanyu gukwiriye. Amen. Niryo jambo ushaka ko tuganira irindi n'ibyarindi ryo muri Ezra siyo Ezra ibice 8 umurongo wa 21 ngo maze umfite urimana gushaka usifaranga uzutanga nico shaka kuvuga tuyimana icyubahiro. Haleluya! Imana kiravuga ngo mutange imibiri yanyu. Hanyuma twabwira amaturo zacu mukora kuko nawe ufitiye akamaro s'ibyanejenye nakubwiye ko kimwe no kugura kuvurira yiwawe nico kimwe kurigirira neza mutayatanga birakureba urumuvumbi abandi bazogura umuriro n'amasenga n'umuzamu n'ibiki uzuje kumva gusa. Niyo mpamvu ugomba ituro ni rimwe gusa no gutanga umubiri ngisadaka Bibiri zangu umubiri ukoresha hango nuzagira gute utanga imibiri yawe reka soza umurongo wa kangahe wa kabiri mubaro 12 umurongo wa kabiri hari wabonye 12 umurongo wa kabiri yego kandi ndimwishushanye nabiki gihe ahubwo ngo muhinduke rwose. Abantu biki gihe baza bafunga abantu badafite ibyaha, abafite ibyaha bakaguma hanze. Ubu abantu basubona benshi bafunzwe abenshi ndabyaha bakoze abenshi nireka mbahe nka 50 abandi si hano gani kwisi yubatse timwishushanye nabande nabiki ahubwo ngo muhinduke ko abantu biki gihe tibakunda ko wabona diploma abona abantu biki abantu biki gihe tibadashaka ko umwana wundi yobona akazi badashaka ngakaburi kandi iyo umwana wundi yabuze akazi ni wawe hari faranga zigenda harututu dufaranga utazumenya twagiye kuko umuturanyi yagize faranga nuko utazifite ubuzifite
nturuzi muno mubonye akazi mwese kakabo imba nakabo ariko ubuhanya bubaho nukubura akazi nawe kakabo nawe kakabura nawe kakabo ifaranga ziba zibuze ariko abantu bikiki bazakenera ngo abantu bose barangije amashuri ntibabone akazi abantu bose babiga ntibabone diploma abagore bose bafite inda bazisuke birakora abantu bose bafite ingendo zibashike abantu bose bafite iyerekwa rizopfunagara kuko abantu Pawulo yavuga ngo ntimukishushanye n'abiki ngo ahubwo ngo muhinduke rwose ngo mugize imitima mishya tuyimana icyubahiro haleluya ntimwishushanye n'abiki gihe ntimwishushanye n'abiki gihe ntimwishushanye abantu ariko abantu bubu abantu biki gihe nibo bariko bampamagaraga umusinzi abantu biki ntimwishushanye n'abiki ahubwo muhinduke rwose ahubwo ukuntu mwari mutaratumira muri iki giterane nico cyanjye ikindi kera nagiteguye kizoba muce zamureka gutegura igiterane muvu naje ngiye kuba mu bategura amen asante kandi kigomba muri stade amashami yego muzokireke cyangwa kiya amashami kije muri stade ira amashami timwishushanye n'abikiki yego haleluya abantu bikiki hamwe Vanessa sifu timwishushanye n'abikiki ahubwo muhinduke rwose muhinduke rwose muhinduke rwose muri Yohana gira dusoza amen Yohana 15:7 ninde usoma tumia akili yako vizuri na basi shetani tumia akili yako vizuri na ujue kupasa shetani anakutamani hari umudamu umwe witwaga Nyasingizwa yari umukozi w'Imana aho ariko Nyasingizwa ari umukristo baje abagore bose bamera nkawe aho ntangora ne kabisa Nyasingizwa niwe wenyine utagira ku buryarya mu bukristo ubundi bukristo ntibwira uburyarya iyo
Kristo kabwiye buryajya nico Yesu yagaza abwira abafarisayo ngo mwanjyajya ngo muzamuvuga ibitari ku mutima ngo kandi mukagaragara inyuma ngo mumeze nk'imva z'abakire ngo kandi imbere muri amavuga Musumo nyasiye usanga umugabo wiwe yafashe umugabo yigeze gusanga afashe imyenda ye ayambika abasha bavuye muri banyagiwe cyane yamanga ati yamagenda mu sanduka y'abakuramo amakoti nimumukiremo mukuremo tutupira muvuye guhinga mudushirana ku mbere banyagiwe mumukire ko marenda kuna